U MDC Kamauhati Constituency, Uba Longru U Secretary Kaliang Yatai Jongka Khasi Hills Autonomous District Council Uba Charles Marngar, Ula Kenok Baka Jingbom Biang Hakar Kom Pyndonkam, Hakibabun Kiliang Naka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance, Ka Penbori Kibabun Bakin Lej Ujor, Syapo Kaying Bishar. Habayatu halor kanika benta, Nakaliang Ba Charles Marngar, Ulaong ba barabor nakaliang ka Sorkar jela, kala juyale banyakni yaki skim ki bawan naka 15 Finance Commission, naka benta ki District Council. Bat ulaong ru ba hakini ki benai ki beladap, nakaliang ka Sorkar jela, kala temu ban Pyndonkam hi yaki skim ka badai ban Pyndonkam daka District Council, kum ka skim water and sanitation. Handrai menta ka kenti, ka Sorkar kalatmu ban kini no ya ka skim ka badai ban Pyndonkam daga District Council halor ka koit ka khia ha ka jela kandian ang ni nga kwa ban kran kandian ka badai bat kini ki development scheme ki ba wan sa ka council ka jongi lang ba ka Ministry of Finance jong ka Government of India ka jongi ka ba wan sa ka District Council ka jongi kidan sibon ki scheme ki bawan naka 15 Finance Commission laga de haki developmental works laga long haga bede bat ki mo kini water and sanitation jendrai haga ni kesin ke bamenta to jinsha nakaliang jongi ni langsung komen ba bangi bat tip ba kedan ke scheme ke bawan na central naka Ministry of Finance Department of Finance ke ba yade bat kini ki health sector kedan kini ki scheme no kwa bni tho ipi hang ni baka total ke jong ki scheme kadai kumba hadu 59 crores nakamanda jong usnam arpway arpa na kwa ban percaya ipi hang ni kumni bagidan kini ki scheme kabadai ka support of diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities shiki sub centers kata kadai 6.05 kababut nang ta kadai skawai pan kadai ka support of for diagnostic infrastructure to primary health care facilities kabamot yaki PHCs kata kadai 6.04 but skawai pat de katkum ka annexure 4 kani kadai ka financial requirement for establishing block level public health units kani ka kadon kumba 9.25 nang tadi kadon kini ke grants for building less subcenters PHCs but ki CHCs kini ke day 3.25 or 21 nang tapa de kadon sa financial requirement for conversion of rural PHCs and subcenters into health and wellness center kini ke day Meghalaya ka jungi ke day 9.29 but ka annexure 7 kadai support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities UPHCS kani kadai Meghalaya kadai 1.51 nang tade kadang skawai pade kabadai grant for urban health and wellness centers UHWC Meghalaya kadai 23.30 teka total baro ngalakhen yang ni kadai 59 crores nak manda usnem arpoi arpoa teke ke bang ko abang hang ni ke wasosi kalong ba nakaliang jong ka state government ke jongi kimot banom ai kini ke scheme sa council ke jongi kata kalong ke wasosi ban ngiyo ke jingte bang atrai don na pring jong pi kan mau ngala kerna ke session ro ban kelis pang kini ke scheme kabade banwan sa council ke jongi namar ba ladang ipet ladang ban release ya ka na do kalai potri jong manai bakat wei jong kesnam apo arpulai menta kaladai kesnam kaladai arpulai kaladai banwan sa skim arpulai namar gani ka skim ka belapan mang na ka Ministry of Finance kilapan mang arpuwei hadu arpusan arpundri tikan dejin dalam long sisa ka jinggerku tendai ko mangiyo jingtip menta hadu menta 4 pelaj na state government buat lah na kaliang jong kam Ministry of Finance Department of Expenditure Finance Commission Division kila pelat ya ka kila de ban release hang ni pi nado kalai potri banai bakat wei jong kesnam arpo arwei but hang ni i bala free finance
Nodal Department of ADCs, Health Department, concerned state governments. Mula ada bantah seka state government ke jongi. Tindai hadu mentahi ngimpat UAA seka council ke jongi. Yang kan mau mensua kadon kawero ke skim ke baide ba kini ke water and sanitation. Nakal yang jongka state government ke jongi ki Pyrshang ban daibat nak showai ke skim ke jongi. Tikani ke juru kani ke hok ke jong council ke jongi ke bangidi ban yo kani ke state government kumba kadon da gowe ke jing tumon sangda. Dena kaliang ke jongi ki liang yete ki persajur ye ke jingle jong ke state government na ke por ni ki development scheme ki bare banwan ki bawan direct na finance commission ki bahang ni la mention clearly sab matai fi clear la mention clearly hang ni la ong pum ni ka ong hang ni ba the state finance department shall transfer grant in aid as per state-wise detail given in Annex 1, page 3, directly to the Panchayati Raj Department, Nodal Department for Autonomous District Council. As the case may be, under this component, within 10 working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond 10 working days will require the state government to release the same with interest as per the effective rate of interest on market. Kani gede ke ba la mention clear ni. La da po si pos ngi kimpa sakit ba. Tinrai kumba oi pinado ka live photo rek jom nai khat wei arpo hadu menta kimpan pa. Te ga kwa banong gede ku por bana kalian ke jongi mat kalian ite. Iha ban tho so chief minister ni. Kum sekretari jongka jongganika pipi ke jongi ke bangidon haka liang ite kasngo ba kadei ka banta jongi kiri ka hok ka jongi bang ya bantho so chief minister in ai ko pi so CM but so minister jongka district council affairs DCA kata kadei ka bang ba pau ko ni ko por bang ni persha i ke jingle jong Sorkar pi ke ni Sorkar ke jongi mat barbor ka penbor ba yangi bang ha ban lech ka anji ka penbor ba yangi Ipaya giwe ki bentaro meneng ina ya keren ni ka kam mo boundary dispute ben boring ban let support but what ya kam pisah tengkaru ka beri ka hok jong ka council ka jongi imat kani ka state government ka jongi ka kwa ban let support kwa ban let ka an bat nga su thu sai ba kumala oi phi mane kani ka de ka bentaro ba ka jongi kamla dalile ka state government kamla ban kam try ya kani ka pan ya ki autonomous council ki bari po megalaya ka jongi kabamut mutang Iaka Khas Hills Autonomous District Council, Iaka Jan Hills Autonomous District Council, Iaka Garo Hills Autonomous District Council, but Iaka Khas Hills Autonomous District Council. Ita ide kindiat ima kwa ampan syah lor kani, kena galeng ke jongi ni habar berkret ika jing thot so chim nasta. I long ngila ada banyo pun giskip. Mena kani ga water and sanitation ro. Ngila yo, ban ngiyo ban penrikam ye kisnong ki thagu jong. De kumbolong menta pi hang ni la mention clearly clearly ni kalau orang itu mana man semua biar clearly la mention hang ni ba kini skim kin day ban lek saka council ga jongi but ye kini skim ngan sui tu ipi ki ai saka council ga jongi lengba ga nika Ministry of Finance Department ba ka council ga jongi kan yo ban pet ban kemi ya kini ki PSC ki sub center ki ba haba po ka jurisdiction jaga council ga jongi menggandan bentah hak health sector council ke jongi te ngamla bandong da kumai pan nomor kadi kala long direct napoka minister napoka government of India ba Pyrshang te kadi ka hok ke jongi tagat tahi ngi mat sengi haban lai markata hi ke jingle jong ka Sorkar hi ka penbor ngi bangi hab lai ngi haban lai mar kadi ka hok jongi te ka state government kam dan hok ban bat ing scheme la mention clearly mention ba within 10 working days kihapan pak ya kena skill cakap disekau sel balada kim pak kihapan siwi bat ke interest